Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi penyang sobhai pi Syakimat Khubor naga janmit. Ini Paishwar Syakimat Khubor naga Jylla. Deputy Inspector General of Police ke Eastern Range Meghalaya, Udavis NR Marak. Hakar pusat truk Naiwieng aracar pusan. Lebih pajba, jaga jaka Kylleng met jongki pulit kakin hun Special Operation Team kablashna kerpang hasada police station harengkar kajing Kylleng jong Superintendent of Police ke East Khasi Hills District ubak Vivek Sim baru Superintendent of Police Traffic ukama kia prasad pat kiwe ki he officer. Kepelayong belabu hakmat ke Khardop jong State Bank of India main branch Kylleng lat kelapen her serniu iki pajba knowledge nangwan. Jaga dia pula dalam hakapor kemasau buja janmit kar pusat truk Naiwieng arajar arpusan pat marmar la pentip syaki pulit kasada police station. Hading kat tu kat niki pulit ka kinhun bomb squad kiblawan poi hakan dengan jaka ondai la kenrai kapla kila penban bigdan tangki jan ber uai uterna. Ke United Democratic Party kelat hau ke special committee ban bishar benya la ka party ka Khubor em ban punya kun. Jadi kertong hak election MDC jong Garo Hills Autonomous District Council ke Bansalang. Hak jinya keren bagi larp Pyrthei Khubor, Presiden jong UDP ubak med ba lingdo ulayat ho. Biya ke special committee la klihi degi noilam narilum Garo ban singap tho ya ke party ke Khubor em ban yakun hak ni ke election. Hak arpu azri Naiwieng arajar arpu ar. Sangut kinong shnong jong ke mukro. Kelak yap namar kajing sya sendet kuli haki forest guard jong ke Assam. Bahkan kajing yap jong ki minta keladap lais nampura haka senset jan jong ke Tayo. Habakan mau ya kajing Jylla Presiden jong ke Nyotrap Youth Council ubak roy kupar sendram uloong. Belalais nam kelayat Henry hadut minta kisangut kinong shnong jong ke mukro kimbat iyo ke bishar hok. Bad kita ki forest guard ki basiat yaki kimbat iyo kajing sya pencitang. Kasing Nyotrap Youth Council kelapan pau jing sngokya halo ka jing Jylla udrok hakan ni Jylla hakan ni sngi ki menta. Presiden rangba jong kan ni kasing uba roy ku par sendram uloong. Ba ka bakham sngokya shushu kedai pi he jong ka anti narcotic task force kladap keren banong bamenta ka Meghalaya kamdeshu tangkalintia jong udrok Henry kladai ka ketem banwanra yang udrok. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation lingba unoilam jongka ubak roy kupar sendram kelapen pau ka jing sngokya namar baga Jylla Meghalaya keren menta hapering ka jingma tada ka sorka Jylla kam shimkhya ban yada ka jingyo rung lan kibriu kiba nabar ka ni ka Jylla. Presiden jongka United Democratic Party ubak med ba lingdo ubulongru menteri ka sorka Jylla uloong bu pedang bet ya ka no ka jing tokit lada kadon kejing penan kam bakla hakabiya day bar kejing pentre kam ya ke skim MLA. Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ka sorka Jylla ba wailat miki Shella lapen bena bhaga tayo bansawan untuk sedang berpentre no ya ke gallery nega jaka syong petkai hakyang nang ba stadium Jowai ke bakot Henry Klontan. Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ka sorka Jylla ba wailat miki Shella lapen bena baka sorkar kelapen kre ya ka detailed project report nak bentaban shnano ya ka youth hostel but indoor hall hapo ka multi sports complex ka badan Hawaii Jr West Genty Hills District. Kino hikai nagani ka Jylla hapo ka shatri jong ko All Meghalaya Primary School Teacher Association hapo ka jingalam jong General Secretary ubabu FC Shulai but President ubabu Dipak Marak lalit benishim benta hal ka jinga ki lani ka daharna kabla penlong da ko All India Primary Teachers Federation hajantar mantar New Delhi hakar pusat truk Naiwieng arajar arpusan ban persya ya karai jong ka Supreme Court hakashitri kunai lur arajar arpusan da ka hukum baberok kena hikai primary school kidiban pas ya ka TET hapo arsnam nadu blapen mi ya ka hukum. Menteri Katanat koi kakya ka sorka Jylla ba wailat miki Shella hakar pusan truk Naiwieng arajar apusan. Ulap lipat ba ya ke CT scan ba ya ke MRI machine Hashilong Civil Hospital and Medical College ya ke balabay jingarap pisa da ka power grid ba ke Indian Oil Corporation Limited ling ba ka corporate social responsibility.
Hading ke jing syabat bat ke jing syab pen phai nok ke kali kit masi. Jong kinong ot do tang mare poi kuinain hari boy district. Kinong ot do kila lingo bat kelet ban pan jing syai ne ki bor sarkar bantip babele ki pulit kilia komni. President Jong Kabacha Association of Meghalaya uba Esron Marwen uloang makajubab balayo naki pulit kadai na marba kladan ke jing keno naga seng ribohoy livestock supplier association bagi pulit kishim pisa nagi kali masi. Mentapa inya phashi ki khubor nakari. Kiying bishar Kolkata High Court klarai baka khun kinthei kabalaya shongklat batla utanga jongka kenumla shu banyo ya ka baibam na ka yeng kemi jongka laraja bagalaya plat san shieng hadin ke jingyap ukpa jongka ya ka ni ka hukum kabla penmi de ka division bench bala kli to justice Sujoy Paul bat ka justice Partha Sarathi Sen hakala sngi uble la penmi patba haga step sngi ba setang artayo shua banlet sha ka election local body ha Kerala kiseng san Pyrthei kala pinjore ka jingalap election kajing the vote Kerala kan long adbenta kebenta ka beningkong kan long haga khandai te kunai wieng arajar apusan bat kebenta ka baar kan long hadin arsngi bat ka jing pin menai ka result kan long haga khatlai te kunai wieng arajar apusan haga jing persang banyai biteng haga jing persha jongka party haga special intensive revision kebarang ya syakmat Kamam bata badaji kebalong kenoyalam jongka Trinamool Congress bat kementerang ba ke Jylla West Bengal ka jingkran ha ka jingalang persya ya ka tanat penyat election Habangau North 24 Parganis District ha ka sengi baar ke India ka phai khamat sya ka South Korea kom ka parlok ka baklan ha ka jing persyang jongka ban penyar ya ka jingla ban ai jingada haduriau laong menteri ka tanat port shipping and waterways usar Bananda Sanwal ha ka sengi baar dak ba penkesan jika jing angnut jangan New Delhi banyalong kawe ni kesantli kiri ke pau khmat haga kam shnalieng house nam arajar sapunyo umidrang ba ka Jylla Tamil Nadu UMK Stalin laplipat ba ya ka Semozi Park kabla up kmi lenti laslam ha ka kam botor haga sngi baat kabla long kum kadak jong ka jing pinmi biang ya ka project pendroy ya ka culture ka bahe kabla pinmana ningkong khasan snam menchua Shwa bumindrang ba du kariu Narendra Modi unit jungo bat ban pinher ya ka lama hakaram jama bhumi temple ki bor pulit la perking bha yikila jingada habaro ki khardap rong jong ka ram mandir lapin poiru ya ki prasad pakerpang syakanika temple naka benta ki runget ki blak mi lenti banwan sakhi hakanika sni kinong tre ka loka yokta jong ka Karnataka lapin long ka jing khenra haki yengsa jong ki officer sarkar haki shphotli ki jaka ka Jylla Karnataka hadin balami ka jing kenno baki jing don jing em kemi hap satya kat kum ko tulap ka baki yo kiri ka jing khenra klalong hamandia habidar ha Musuru ha Dharwad ha Maviri ha Bengaluru ha Shiva Mongo bat ha Divana Gere Ka Economic Offences Wing jong ka Jammu and Kashmir Crime Branch klapentip haga sengi baar bagla pengat kendon persya iki samun kinong sya keno haga kam thok pisa ka bakot iwe point repundru klor tingka ha ka ba yede bat ka jingate kular thok jigi kam de jaka minta pengla poisi khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President ka United States Donald Trump uloong buun sele sa China hau bana yayong araja punriu Halo ka jingkot sngob ha jung President ke China Xi Jinping ha ka bawla penmana yakani ha ka social media hade ka jingkran link ba ka telefon ha pedeng kini ki arngut kinailam ha kala singple Kiar pradli ke mat jingasuk blaterwa da ka United States kebatmuan penkot no yakathma Ukraine la pindet no syaka ka khandai teli da America ba ka Ukraine ha ka jingalang ha Geneva le tho kilar pathai khubor Permanent Representative jong Japan ha United Nation Uyama Zaki Kazu Yuki lapha daga jingtho Secretary General jong UN Antonio Guterres halo ka jing ujor jong China ye ka jingkran jong ka mindrang ba do ka Japan ka sene Takaichi halo ka Taiwan da ka boong bagi jingkenno kilong ki bam shongnya bagi bam don nongren Asian Development Bank
kla ong bagi jingkela padang shan ha ke boarding kan ailat ya ke tenak terekam ban kershan di ke projek penmi boarding ha ke sin ke beningkong ki bahap ki kendon an ba perking bah bar ke jimpit ngor da kiri ke Pyrthei ulo de pe na ke jimpit hei jong ulum meeting highly gubi ha ke benta chate la mingi jongri Ethiopia ublah her chashiliang jong ke duriau Arabian berhap si India ha ke met la sengi ublei mentau lahir lo ki benta jong tha chate la mingi jongri India kabla penlong yaki bor penyai lingsun ban penmi ki kendon yada na ke benta ki company lingsun kumashi phongun kiriu pat ba kilayap kin thop khandai ngot ki khinaret haga jing ther nam ding shipai Pakistan yaka shnong briu haga Jylla ghost jongri Afghanistan apentip ka sarkar Afghanistan haga sngi ba ka sarkar Venezuela hakala sngi uble lakan tat mardor yaka jing pemna secretary of state ka United States Marco Rubio yaka cartel de Yosul kom ga sengle no ka Russia kala thmu ban sedang ka kit ka ba lingba ka surok ka penyeso yaka Russia Iran India bat ka Russia Iran China hapo ka North South International Transport Corridor haus nam arajar apunriu long he jang ka Russian Federal Agency for Maritime and River Transport wa Andrei Tarasenko Kuwi kanong India na Arunachal Pradesh kabasa ha United Kingdom kala kenno baki bor penyat ya ka China haga ka lingsun Shanghai Pudong kilabat ya ka taki kenta hadim bakila kentat ban itho ya ka passport jongkri India haga por balabat ya ka haka lingsun tigitu lagi khubor hakimat kimat daga janmi khublei